You are here for a necessary at a hofro, a necessary a quenya case your body and your mind was empty. But as a for your God's revelation ministry, I know. The American said, Yawada, it's not Papa Metrasi, Kasiada, your son, Cassia, your son, Epidayame, and Cassia. Now you so as some may carry a parliament, as some may have a king. Now, yeah, Papa, my minimum good parliament to all. Omo yaye say 7. Ni pay go mam ye de chimi. Okoto abama mu wi anu so wo ye chimi fo. Tie na odifo amakukudu America no kredi a kire man Ghana mpanifo mu tie. Yen ka bi nhye mu. Wodi aba se moba yi levy a mo ba tite no. Chese obi di sika e ma na jikoto ade bre mi. Obi wo o ma me odwam ana wo adwuma mu no se me sanu sika jikodi dwa kakra afa bre ne ye nu aduane manya mi eni e bia me kan wo bo sia wo eno mo se omo ba jije ho to nti yagu to levi na yitua no ye ni na abehim eno ne kufa de se na ti jibre na mi twa me nko commercial break na me ba ye ba techem ne ye piepie mu na na de aye mo fire ana be de man panifo no yan kan no crunch asofo ya ye di yan kasa yan ko commercial break na ye mra yo ya kwaya asamba ade a amma me boso hyehyeme yam hyehyeme na me dwene na me ntime na me kra esugu me mu eriti na me kasa ya tioma we mu ya wo Christian cancer for ya wo another traditional people ya wo opinion leaders also ekunafo etinisu nyanka etinisu ayam hyehyie sabi ya buru sabi ya nyanko ay sabi ya son se ya president Nana Akufo-Addo woyi sika e de ma ya maami Rebecca Akufo-Addo maami mesle we obatan e pacho na se e bia president wo Kenya eti sika so a sika e papa de ma aso wetima mi aduane no so wotimi nua de maami me ka kire papa Nana Akufo-Addo se Ghana abata bi ensu hwade ne okoto okutu no koji no ya man 100 Ghana oni ma ye wetua obetua 50 cedis ya ka 1 million otwepe e ma na koji 1000 Ghana cedi e wo sa microfinance wono okwa omosan bi accounts ni yetimi asa aboma le po ana ade na won tax sa microfinance no e twasa wo tax microfinance no na ye bia mi bisa se wo di sika ma wo yere se koditwa kotonya ma ya ne tonya ma so ya taxi no wi asame ya dwuma na ya sa taxi ma me esra wusu kojo ponkruma ya papa che men sa bonsu ya susu si amamo na mo kata sa amana no so na mo kata so na mo mmia so biem ade na mutirimu oten sa mutirimu oten ana Akufo-Addo ka che se Ghana fo nyina to atofo Ghana so fo nyina e kasa de mawo ye kasa de mawo de make sure say Ghana men ga council aso ne wa ma brichi wa mo sun rama ana boko ehia 14 suo na yare fo agu fam so entua to oni bia na adwuma be no akoye ne wanya stroke no sabi buru sabi ya nyina no mani sa yare fo na sabi ne na yare ya no ye disable no a obi 100 Ghana cedi na it is only for no sika we am so honorable chairman sabonsu what is side the sika we am so no asofo is the high time say can correct am Jihad Deuteronomy chapter 15 no verse ye bie ensam na nya doye na de na wo ye mani pa no hwe sa doye me nchira ama ni pa bia ade na wo ye mo onwene sa ade na wo ye mo onwene Ghana ni na ni pa ko bia tua tax be 10 ade na wo ye mo onwene sa ade na mutim odin sa papa woni maame na ne mansia ne manum no no akochi no akopo bosia so mi sika fisika kaje ni o enti mi yi mobile money yi le mi dia ma mo di sika na mo di ani a na ma twetwe mo tire ho na mo di nkuta afa ho
because mo na mo ye the best mo so ate nyame ma wadwen sakra kana mpanifo nyame ma wadwen sakra ye kana kwache na mo sesa madwene so mo nsa madwene onyame atem wo ba so according to Isaiah 3 no verse 13 no the judgment is coming no mo mpanifo nyame saba kabi ade Gana ade ye ni ade na mpanifo mutimo de sa mutimo de do mo de mo pa nyana nkyere mo bodwe mo pa ne ye na mo pese kunani be sere mo pese ne odi twan ya ma me no ton jeni no kwaji long ni oton mo no kwaji long ni oton me ko kwaji long aya wo ko bi sa mo sesika no ni oton kwaji long sesika no mo bi sa se firi hifa mama ya ma me no ko akohye long bi e wuntimi ntu edu ahamara cha no wo so ru twan edu ana jo nda dem ade mo ni abadaye mo ni abadaye mo hunu mmobo osona da V8 mo na uko now the V8 mo na uko ade na mutimo tesa Ghana 24 mo ni abadaye mo ni ayo hihie ebre ebi nkaso ebre ni kaso me se ebre ya den